Chumakoku tubasima kandi tubakwasa enteji Mushanga Sako nyuma yabazyo ehire ba memba bayo ente nkaga hamwe n'embuzi 108 n'ebindi bintu ahabwe ekitereki cya Christmas. Twabongereraho inkoko, twabongereraho soda, twabongereraho t-shirts. Bampe ibitereke mbinaha family yanje yaza kunywa soda naza kujara t-shirt. Ndabasima mnonga ahabwo kuta obusagichi kandi twakora business zitu sikakorakorana. Bine customer care mazima nkabashabe sente omubiro bibiri bazimpereza Kwa senteji abo gasimo Abatwire ebitereki naba bayitabire omukazana ko kubikana Mushanga Sako ahabwe ekitereki cy'omwakogo kandi bagenzire n'akamwenyo ahamatama bari kusima Sakweji. Mwene musanga tukigamba bukuba te kusosora te kugira ki negendera buryo bwo kwiza kandi wano sasura je mwene ite musanga tukunda mpaka arasti Nyenda kubasima munonga abo kuta branch kakashari na munonga buswera kandi etiyambre nyenda kubasima okutomu ngora program za government na munonga okurwana soboro okwemeramo hamwe na food security. Okugabe ebi kwebembirwe General Manager Nankunda Gordon hamwe n'abafaki Gervas ol chairman wa board. enkumira abirneshatu mwabika bilioni 6 na milioni 8 ubwo mwaka enkumira abirnena mubikire bilioni 7 na milioni 5 nikimanyisa ngo buri mwaka numugenda numwongeraho ntabwo icyo abantu mutwase nk'ingo bakama ba banka tukore commercial banka yitwa nicyo basabona ageno nicyo basa ntacyo gukora umuntu ngo yetungure rutine rone ndababi mwene yenda kubasha nyobora umuto ubura mukuru hati mbege gashongo mbikoguzi eri kushangura umuntu kandi utatina kumuhishe oyebuzi ahubwo bitu present hera mukweguza na munonga abakozi bitu atomba babishubire munonga ababorekire ngo barugere ahari biliyoni 5.2 baza hari biliyoni 3 omukugabaza aroni ahabwo buhereza burungi omwakogu kandi omwakogu ba memba beyongire baruga ahari ba memba emitware 9 baza aha mitware 5 na kashanju Gasha kwa Sheikh Abdulatif.